ام نهال ایوانا شارداریا خنکو قاسک بریم جوینا مها گلانه لی پیکانین او نهاجی ام جبونا داخوانیا و سری گلانه برنامه سری گلانه بیل دارخستن ام وک هف شاردار مدیر خواه چانده او اندام خواه مجلسی و دری کم بونه او دخوازن برنامه خواه سری گلانه جرا گشتی آنگوش چاپمانی را گنن او همو سری ده فارقینی او گلن آمده آنگو گلن کردستانی و خواهینن برنامه خواه سری گلانه وقتی زانین سری گلانه الفارقینه چانده که قدیمه کو به صدان سالانه تی پیروز کردن او دوی روزه ده فارقینی در تن سیرانگاه در تن گرو گشته ام بیجنش خورا دیگران او روزه وقت روزه که تایبت خورا دیار کردن او به خوارنا به خوازای رنگ دادن و روزه مخابن دم قایماندا هر چی خاص هلا گل و سری گلانه دهات پیروز کردن جی وقت سازی روزه که تایبت آنگوان بیشتر برنامه که تایبت کنار روزه ندهات آماده کردن پشتی سرکفتنا پارتیا دمی آتوایی کردستان اول فرقی نجیبی که آدارا 1024 ده و که روبریا شارداریا فارقینه ما بریاردا کو پشتی 7-8 ساله جاره کردن جهل شارداریا فارقینه و سری گلانه به روزن تایبت به برنامه تایبت به پیروز کردن و چارچوبه ادجی سری چند ماهان بود دهلا فکری ده خبات مه بود و زیتری مه کیجی اندی پلانسازیا و کی هات درخستن او ام آمادن کد 13 و 14 گلانه ده سری گلانه به برنامه تایبت پیروز کن بج پیشبرکن چیروک هلبستان بگره حتی ام بجن کنسران پانلان هلبست لبین خواندن جبونا و کیجی ام بانگ حمو فارقینیان این چه لآمده چه لتوایی کردستان چه لمتروپولن ترکیه دکن کو بین ام و روزا تایبت و روزا خشو گش به هفرا پیروز بکن و چند داخل قدیم بپارزن به هفرا پیشی لپشافتنا چند داخل لدیروکا خال زمان خال بگرن دوباره همو گلان وقت خواهیم سری گلانه و فارقینی. Değerli basın, değerli halklar, Seri Gülani tarihi bir gün. Yüzyıllardır kutlanan bütün Silvan'a gelmiş, geçmiş halkların da bu etkinliklere katıldığını tarihinden biliyoruz. Bizler de bu belediye olarak paydaşlarımızla birlikte, büyükşehirimizle birlikte, Silvanlılar Derneği ile birlikte, Ticaret Odası ile birlikte ve Silvan'daki bütün halklarla meclisimizle birlikte böyle tarihi bir günü sistematik, planlı bir şekilde kutlamayı planladık ve bu planlamayı ayın 13'ünde hayata geçireceğiz. Amacımız yıllardır birlikte yaşayan başta bütün halkları birleştirmek ve birleştirirken de kültürel dokuyu da bozmadan, dokuyu da öne alarak şenliklerimizi devam ettirmek. Bu yüzden evet başta Silvan halkı ama bütün Kürdistan ve Türkiye halklarını bu şenliklerimize davet etmek istiyoruz. Hem yeni sürece uygun kardeşliğin pekişmesi için hem de Silvan'ın gerçekten hak ettiği o tarihi, görseli, turizmi açığa çıkartmak için böyle bir şenlik düzenledik. Bütün insanlar, bütün kendini kardeşlikte görmek isteyen herkesi ayın 13'ünden başlayarak 14'üne kadar Silvan'da ağırlamak istiyoruz. Misafirimiz olarak hepsini bekliyoruz. Yeni yaşam, yeni zaman, yeni bir birliktelik ile bütün herkesi şimdiden sevgi doluyla kucaklıyor. Kardeşliğin ayın 13'ündeki şenliğimizle birlikte bütün başta Kürdistan, Türkiye ve Orta Doğu olmak üzere böylesi kardeşliğe denk getirecek şenliklerin olması dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Yani gişte cejnu dilana jbir bikinem bibêjin, dilana herimazın sergulan. پیروزباهی سرگلانی لفارقینی پشتی دمک دریش به شکل خوشک سیستماتیک و جنها پیو وکی مهریجان به شکل فستیوالی ده جنها پیشتر می پیروز بکن دوی چارچوبه ده جیت خوازم ناوروکا برنامه ام آشکره بکم امی روزا 13 گلانی ساعت 11 ده امی ستارت آخ بدن دست پی بکن لدری قلفای امی بجون و مشاگر رو گشتا جه دیروکی بکن پشتی که مشیان حتی علی آقا قناغی لوی دری ساعت ده یک و نیوا ده پانلا هلبست وی بیلدارا خستن پشتی او کدیا دیسا لقونخ علی آقا دیوانا دنگ بیجاوی ورلدارا خستن پشتی او هات گوداری کرن امی درباسی قاد عزیز اولی بن صحا محمود آقا لوی دری وی برنامه تیاتروی شانوی ورلدارا خستن روژا 14 ساعت ده نیوا ده حوشا شارداری امی بجون بگیجن هفدو لوی دری امی هرن جیه سیرانا مالا باده وکی بیزوانی زیوه ترکانیا ناوین و توکیه بریوار ساعت هفتاده اخافتن و داینا دیاریه که ده پیشبرکا چیروک و هلبستاده
امی دیاری وا بدن وا اوی یکم دیم و سیم کی بن امی دیاری وا پیشکشی وا بکن و ایواره امی فینال خو به کنسرت خو بکن و وی آوای مهرجان فستیوال خو امی تمام بکن جان عاده تمام گله خو ام بیجنون و خوندینه سر چرا سر سرار پیروز بجمه تواره